info lengo inon bodru e arbita wata nder ini ha dama mu jafoleten ngaltin mafin isa nyofu e mafanuma gid johod leaden nga injomne hanjangin kam ke layuma ken o koruma ko lenga hoya malema dom men nam tele amandi tam geno len me mi jonwar genum tele andirom da buha huma buhtoro hatta a hatta hun aji haje ka ge umana wo o fiyan te ref njom a te doyambo a felambo len me fapa mendi hararef tele agi amage isipne o sipa mbir kamilate nasipan ada ko ya andirom ada bati sadakino a roha fiyanga na hanu jango drapole roha tahitam indef njomne bo o cejeri o ikande roheten daw ka demi final e dawa numa demi final e roha yirmin mane den fa gain fallen o pacha hikenno a de nambiya demi final encore ye ma fa o cejeri ke fi makki fane no e hama mane ma fa ma ka rohata imbodrit final ye imbodrit na final chamani ka koy wax dek imba hatire parce que ya ingata ngat mi ke ma fan ma maf inde ta ñojor te ma fam te ref 1-1 ne roha fita imbodir maka final e imbodir na final itam ye arbita wata nder in chamani ka ya wahe ay njomal luk ye siku mana lukaleten a jahada to mi o jaf mafre bo yete ref ka kor ya hagisa mu jafoleten bo jakan win e kama jakanulen jakan wanu mana goy ufit am moroko am teji o ta dalino ha ini jehdina mahande san ngor sen o koro pa o koro ha buha maitam parce que ten tadu bondet ponto saren ten hatta ham jifir ten hoya ham hatta am jifira bisam apung fudan idin e rohata itam e fudan kanu maitam wax dek e injehten bekte fa mayu infoten fo dayo mak e rohata itam e champion Lamine Senghor ino yonu mais indetna ten te sur afik na chafaka yano roha fi na chafaka dem mafre bo ndeysaan a ti janga chafaka ten itam e ti ke felbo ayona la felbo po haref keke ndeysaan jokkana njala paxa ndeysaan det laga ayona la felbo ndax ken ando ndeysaan ngatana sate départ ñapike rogo ci okinokin e satu nunu ona champion hamaga to na jamono fa kinokin dawa dole off na jamono fa itam kinokin wi ma fa ngir sate off na jamono fa kinokin fanya jeg defet pamo kinof nda amos adom ayitam lol nonu bitoguna anin ncaata ki mbilohna wago lim wa anone xay génération nga ref to nu ngatogu xelke e ngastirogu mbiro ko gugo on xay e alaji ma sen jerejeuf on content de la mitne bo e ke widna inno ma holi hanne génération fane imbodirtina men e terefa Ousmane Thialanin Babou Dioufine e Aliou Ndiayin Hamasigayin e ki alaji ngodanin ino waha ino biu génération faleng no ma hole e imay trop ro hefa bat imay da trop e parce que ino intalbe hayarin kin fop ino bodru génération fanaha e roka nga basul Abdou Mbinin Mburoyin wa fop ino bodru génération tere duk comkano na nga koy ambele ha trop imafri kam in mbenir ñuhor o kinokin lamhar me hatona da koy apahanga kam ingel ne me ingatna rek indak wan def len kut an nga kat keke espora ref to a miñ imbas kana mbas men to ayona lete na ref kata men fambina ajeda champion fanade le ma yamu katam e yamu katam ref champion fam mak no ma hole e wax deg inde ɗumen ino inde no yin arfang nukurin
arfang ansuin fob génération fana ando nanga wax deg talbe yari nu worona rek wole heketen wahu o kendof bon chamani ka ernu nu mbodi dinangel wine yakaranga ingel ne a gef ka gef lamo pelel te ref koy chamani keke intolorna hanne injom jihate laji masen illa yanga rek toro hata injoma pahapa njuma paga pak ndeysaan xani ngarta ga njuma paga pak e laya xamu ka felna ten def génération fel lewna onno ona rek a jega qualité fa inga non ten onno ona rek a jega qualité fa andona wax deug yalla e accu dana in andana xeyma fel xay kam ki andona roga fiya koy ndeysaan ndax Moussa jot basul comme ne jotna basul nami jom na sahidu anis o maga ndax Moussa jot jinda anis o maga nam jom na sahidu ndax Moussa jot chalan champion ke maga ndax Moussa jot fambin wene dafa génération fa lima den xaye a ciotof i mbug an Njoba Sarr a ciotum ndax it wax deug yalla lay no faax no kendof pancier o faaxof awa jox dik alaji masen aha e bon limom fertuma na ciot refke ma hate fertum na ciote sa nda après comme ye jotu man ciate ken mbidna in mais etuma jot ten ref falia ye jota maha e haaji ha jow ñuuro la andona kitana bon ret duma ha e mbir falle ngel le ana jile san e agen juwala alay da hamalay nga abisni to koro le nga layin nga lay ala joba nga nanam te o jafre ka mafre ada fata so bidam ngel ne falia ne ro ha fita itam yenananuma garna a jangto jangto ret mana fapes ya he central e faduma so binte wono na jala fane ko merdan ma merin bo fin ko motanes e aswanuma jabiram aswin jabiram te johum ma so lengo ha garna e fabla min mayan ro hayir min delle ana asan e te garna asobam fi hoybore yahara safiyatu tele amandi o mo fapof fi hoybore andi hararef nara safani ken lein me e infa fapes de ke heja ander in da koy asodama asod dimbale yam o aswanam ngir wahelo was bo wa horeti na sate fani delle ya falia yereta safenga o korhe layram aha da koy retam yero hatahna bon ret fat e soba jile san sukne imbarnando ko te waro bisa in falia ye soba numa te wondo yakanu in lay yones nga ye jakanuma bo pare ye jakanu numa bo pare lay yones nga o heke nene jakanota numa meke nen jakano hit kan ngal ne falia o leng wa hetenti to o jafnute adinna te ya e han gisin to nute jalna tente han mafin e indet rohata hitam ye imbad na ngel ne falia premier tour e ten dawma Omar Sarr tasiyakar ndeysan e mi simna na pa e sallana nitam o yale bato dum to abat man fane dal parce que o koropa aha parce que chamani kete garna jonwar e demfo teso heke ikomo ko magare hagar so bangira njalka nga mino tes den jetaya kon nako hen jehim tus gannaaw jekara rafitanu madal sallani ndalu yale chino wot to abat sutura fane e basil neten te barkay to nanir fo tem aha alaji ma sen in continue deuxième tour e ndawa jile san e daw ma jile san tegen juwala ngech len me jile santi la manam me gorcha wax ba dakof nafal la yof comme lay dale nga e ngar o sobidom o ma fam garam fal ya koy rohata bo imbodra e arbita wata nder in o jafo nyamma ka adnu tere fo jafo la anu nga afila hama fel njombo parce que nu adna no na rek nga manango jiha courage pour gar hata hun o bayole o nyammak adna to bayo nyamma kitam te yoda tok e nu o bayole yodona nanga manango lima
kam départ fane yoɗanga o ɓayo nanga fudna nanga mo nango leya 1 ɗikananga mais 2 ga heure fane leya 3 nanga nango soɓa o jafolo a yorwa ma sesam heure nun nakan rek waxiro ten dara ye nakanuma jihanum te nafam nojo ete nafna nojo wasin o jafole kipo asaho giano ncamani kaha arrière de gisi nananga nafa nojo ajaje masikanina e dangu jafu jangu may dangle anier ino foten ino ama ino foten jorin yakan win nyaaj paf e ala jima sen combat fana rok na hamato afelam pasaka ke taduna te ko hale aha e watu mama ha wax deg roha fi 3e tour ndawa aki naman le mata ki ne ñojor badokor ngoni ya itam ndeysaan inji ay chapor da i chapor ne refe mina laya te na laya da comme jiha ma joni yona ñojor ernu te layna yonum hana yone sanangar an italiyam ngam layn ngam jehim ka lay maten parce que he mafirterona wahiro lay 100% nga wo wahun parce que sport fane indefna sport fan ha refare sport fana nanga a jafeñ pro o geno le yono nga wo wahun parce que hatta tin tahun nanga nango gara hanne geno pour njom hanne o gar yolop pour njom hata hun sport nandu nen nanga nango geno hanne o fait o daf aha rohata mafin 3e tour fane mafanuma ingat men ndawik champion fa mak de juwala ki Valdo imma fir bo ngay o leng wa hebiso yonum ingotir bote jang o leng wa hebiso yonum yaha Ousmane Thialan fagor gisengor de nam ma fra maka demi finale encore angotir bote jang o leng wa he maf gi ano rohata isufranena isufrana ni tirage mim maf ki Valdo e mafuma Valdo Ousmane Thialan ama fatina ki a gorgi nsawi katayu pasa ayamno hana yamno bu fa woso indigne injomne fe anel fapes fani aso duma koy e laydiram aha mo fama mo bode amona kena tukunya na kena las koloñ fane telul tida moten e falia e ha yones ngatit min yok ba ye yok ma mayu anganya hamma nga khatahu yok falia bo wine ngat dami mi vay hoes mi gima ma gim nga nyap kama nyapik to ke nyap ku mayoro warati mo wa dakot na sate fane parce que en fi e info tenim mafra e nete wa hana retit wa ha mo retit nen da même ino pinke indal na de jasnoru déplacer yim nda gi am nga ye indet na boro fane fet fa pesa ji ham mo mono late bisina cu amatinu mono jaker o mono le ko ye gi anuma hefanum da haja kite jalna ro soma holu ke refna ten ro som andun ten soma holu minak gimam nga ke ko re co ida hama donte anewa utiliser ngan ke tahna bote co amoten han dawin ro hata hitam isip imbi ingatna ngelne bo final fane hoytel ndeysaan imma firi njomi domu de aha yimma firi njomi domu te jehi nganya te ganya hamana takalemi bo nenen le afo wahe ufdo aha wax deg da koy mbira ref champion ref parce que mbir wara sohot pare nga nunda ko menunde na o kino anga keke sport fane ten tadun to sport fane yete pafna dara yokate men jamson waratu yok men rohata ko ye imma firna mi mafun final injom na ha mi jangun na Ousmane Thialan aha te ref champion fa makitam champion fana jenay jom
jeɗu fulla naki andona nga tina fiyehu aha o jiha problème xoxof fo fay xoxof roxa taxitam na saate fane ke te lamtona te ref Basul ye xatma men ret Basul ya im fa lamin mayan ino yoonu